ɓenulaɓe CEDEAO yiidi e lanɗon Alassane Ouattara fi ɓeydugol nanondirgol e toɓɓe faandaɗe e ngal nulal ngal CEDEAO immini e dow torare leydi Côte d'Ivoire e wi hoorejo maɓɓe on Théodore Holo gila ka fuɗɗode nde yontere nulaɓe CEDEAO ɓen yiidi e ɗuɗuɓe wono hooreɓe juɓɓudi seyoyi ndin e pelle dawrogo lundiyankoɓe ɓen dillali e toraje maɓɓe ɗen ɗulle ko fuɗɗitagol juɓɓudi seyoyi ndin e rewtagol ɗeri suɓotoɓe ɓen e laawol kesol e nodditugol e disodiral dawro nulaɓe CEDEAO ɓen ko faandi ko heɗagol faaleji pelle dawro ɗen ɓe waɗa yamiroje kono e wi Théodore Holo hina ɗum tun. Il y aura une mission de long terme qui vient longtemps avant les élections. O wi'i no woodi neleteɓe fii ko neeɓa arayɓe law tasko si suɓoji ɗin no eɓɓira no feewiri woɓɓe goo ko ɓe neeɓata ɓen ɗon ko yeru dumulne suɓo ngon ɓe hoota nde yaltuɗi ɗin feeñi ɓe nulal neeɓungal ɓen heddoto ɓaawo feeñugol yaltuɗi ɗin fii tabintingol ɓuttu on si arka lurral yani wawa sakkade ado nyawdude dans la paix et si avec des tensions qu'on puisse les prévenir les guérir. hoorejo nulaɓe CEDEAO on ɓeyditi ɗon weltorgol wi'ugol leydi Côte d'Ivoire ko leydi deƴundi wernaydi hoɓɓe wonandi leyɗe hirnangue Afrique ɗo worgal ka faggudu o sakkitori andintingol nafa suɓo feƴƴiraygo e hoore ɓuttu e deƴere.